nibyo koko ubu tuvugana ibintu byongeye guhindura isura ku mirongo y'imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano. Ubwato bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bumaze kurasirwa mu Kivu nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba akomeje kugenda bigaragaza. Mu kanya gato gashize nibwo by'umwihariko amato agera kuri abiri yaraturutse mu gihugu cy'u Burundi ari mu kiyaga cya Tanganyika. Aya mato akaba yarari mu bikorwa by'ingenzi byo kuzenguruka kugira ngo aze kureba niba by'umwihariko ashobora kuza kugera ku kiyaga cya Tanganyika. Abasirikare bari barimo bakawongera kwifashishwa mu bikorwa bidasanzwe byo kuza kwerekeza mu mujyi wa Uvira kugira ngo bahangane n'ibitero bya M23 bishobora kuza kubaho. Murabizi ko neza umujyi wa Uvira wari umujyi navuga ko by'umwihariko urimo ingabo nyinshi z'Abarundi FD ndetse na Wazalendo na FARDC ndetse akaba ari nayo mpamvu ku munsi w'ejo amato ya gisirikare by'umwihariko yinjiye mu bice by'umujyi wa Uvira ari menshi. Mu kanya gato gashize rero amakuru y'ingenzi atugezeho nuko aya mato by'umwihariko yongeye kuraswa mu buryo navuga ko budasanzwe mu gihe yafataga ingabo zabo azikura mu gice by'umwihariko cya Uvira akizerekeza mu bice bya hano by'umwihariko bazikuraga i Burundi bazerekeza Uvira. Ariko kandi bivugwa ko mu kanya gato gashize zihise ziraswa. Aya mato yose akaba amaze gushyirwa ku butaka, gusa hakaba hatari hamenyekana imibare y'abasirikare babapfiriyemo nk'uko iri kugenda bigaragara. Ibi bije kandi nyuma y'uko drone ya FARDC y'ubutasi guhurira n'akaga gakomeye cyane mu misozi miremire y'Iminembwe, aho mu kanya gato gashize nayo imaze kurasirwa ahitwa za Mikarati ndetse na za Nyamara. Urugamba rukaba rukomeje kugenda ruba urundi ivumbi kandi rikaba ryongeye gutomboka mu buryo navuga ko budasanzwe. Bavandimwe bene data banywanyi bacu, bisa nkaho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje kugenda gihura n'akaga gakomeye cyane. Bisa nkaho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje kugenda by'umwihariko ibyacu bagateranzama kanyina wanzaba, kuko igisirikare cya 23 yamaze kugihagurukira mu buryo bwose bushoboka bigendanye no kuba ibikoresho byabo byo mu kirere ndetse no ku butaka bikomeje kuzamuka, byose bigahita biraswa mu buryo bwihuse. Ibi biri kuza nyamara mu gihe impande zombi n'ubundi hagati ku mpande zombi ibitero bikomeye bikomeje mu misozi miremire y'Iminembwe. Ibi bitero rero bikaba ari ibitero byo ku butaka byamaze fata indi ntera, aho bw'isaha by'umwihariko y'isaha 9 z'ijoro ahitwa mu nkengero za Rugezi naho rwongeye kwambikana ni mu misozi miremire y'Iminembwe. Muri izi nkengero za Rugezi zabereyemo guturika gukomeye kw'amabombe. Uku guturika kongeye gutuma igisirikare cya 23 cyongera kwikora mu mitana kibwira abatanazi gifatanyije na MLDP twirwaneho, kuko cyaje guhitana abasirikare batari bake bo mu ngabo za FARDC ndetse n'Abarundi nk'uko biri kugenda bigaragara. Bataratu bafashwe matekwa 11 by'umwihariko baza kwasiga ubuzima. Aba bivugwa ko ari n'umusirikare ukomeye ndetse n'abakoporo babiri baze kwasiga ubuzima. Ariko amakuru y'ingenzi akemeza ko imbunda zafashwe ari nyinshi, zirimo imbunda zo mu bwoko bwa 60 mm Novo modeli, hafashwe izitwa za Katawushi, hafatwa izitwa za Morosiye. Izo mbunda zose ni zimwe mu ziri gufatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru y'ingenzi aremeza ko isa ku isa rero ibintu bishobora kuza gukomeza kuba ibindi urugamba rushobora kuza gukomeza gufata indi ntera nk'uko bikomeje kugenda bigaragarira buri umwe wese, kuko igisirikare cya 23 nta gutakaza gifite, kiri gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo amahoro n'umutekano bize kuba by'umwihariko bimeze neza uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere. Ariko kandi rwose inshuti z'akadasohoka banywanyi bacu, munyemere turebere hamwe zimwe mu nkuru zikomeye zikomeje kugenda by'umwihariko zituruka mu bice byano muri teritwari ya Walikale. Walikale naho urugamba rwongeye gufata indi ntera hitwa Kibati muri teritwari ya Walikale. Uru rugamba ruza guhitwa Muzalendo ahuriye by'umwihariko n'uruva gusenya, dore yuko Abazalendo bahakubitiwe. Imibare y'abahaguye ikabigaragaza ko anko abasako
akomeje kugenda yigira imbere, ikomeje kugenda yiyongera. Amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aragaragaza yuko byibura abazalendo bagera kuri 11 aribo bari bamaze kwasiga ubuzima mu buryo navuga ko budasanzwe, ariko kandi bikanagaragara yuko ku ruhande rwa 23 nanone abasirikare bo bagera kuri 2 bamaze kuba bahakomerekera muri uku kurasa vegerema ko abazalendo, ibintu bikaba byamaze kuba ibindi nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba abigaragaza. Bisa nk'aho impande zombi zikomeje kugenda zikora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo umutekano uze kuboneka, ariko kandi nanone ku rundi ruhande ibintu bigikomeje kugorana. Nshuti z'akadasohoka, banywanyi bacu, bavandimwe bene data, turashashinze amatako yacu ku mirongo y'imbere ku rugamba turebera hamwe byinshi bikomeje kugenda bitangazwa nyuma y'uko abakomando bo mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bamaze guhabwa agahimbazamusyi. Bikavugwa ko aka gahimbazamusyi ari agahimbazamusyi kagomba kubafasha kuza kwihanganira bikomeye n'igisirikare cya 23. Mbere y'uko tujya mu byako gahimbazamusyi ndetse tunarebere hamwe ingabo z'abarundi zikomeje kugwa mu mitego, by'umwihariko hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zije ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyemera nkubwire ko nyamuneka ibintu byamaze gukara, ndetse iyi nkuru muri teritwari ya Walikale tubanze tuyivireho rimwe. Igitero cyahitanye abantu 7 barashwe n'amasasu, ndetse n'imitungo y'abaturage muri ako gace irasahurwa cyane. Nubwo aka gace ka Nyiragongo kagenzurwa n'inyeshyamba za 23 FD Nyatura bari basahuye nyuma cyane muri pariki ya Virunga, kuko niho baturuka bakomeje kugaba ibitero mu midugudu no mu nkengero za pariki, cyane muri Sake mu gace ka Masisi, Nyiragongo hitwa za Rugari, no mu gace ko muri Rucuru. Ibitero byinshi kandi bya FDLR byakoreshejwe n'ingabo za FD n'ubundi n'abazalendo, ariko kandi bigaruka ku mutwe wa 23 mu bice bya Rugari. Ibi bitero kandi bifite intego ebyiri. Intego yabyo ni ukwiyenza ku biribwa ndetse no gushaka ibyo barya. Ibyo byose bikaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bikorwa mu rwego kugira ngo baze guca by'umwihariko 23 muri bice by'inkengero, cyangwa nayize gutangira ibitego bidasanzwe byo gutangira kubahiga kuva 23 yafata umujyi wa Goma. Nubwo hari ibikorwa bitandukanye bya gisirikare byakorewe FD n'imitwe ifitanye isano nayo nka Nyatura, ku rundi ruhande wazalendo VDP muri pariki ya Virunga by'umwihariko uyu mutwe witwaje intwaro usa nkaho wagiye wiyubaka buhoro buhoro. Amakuru menshi aragaragaza ko imitwe FDLR yari ihishe umujyi wa Goma, Munigi ndetse na Sake ahitwa Mugunga, yongeye gusubira mu birindo byayo muri pariki ya Virunga. Kuva muri icyo gihe bagiye bagabwaho ibitero bikomeye by'umwihariko ku baturage b'abasivile, cyane ibyo bitero bikagaragara mu gace ka Sake ndetse na Kimoka, ndetse no mu midugudu myinshi ikikije pariki ya Nyiragongo ndetse na Rucuru. Amakuru y'ingenzi rero akemeza ko ibi byose byagiye bigira ingaruka ku baturage. Ingabo z'u Burundi zikomeje kwisuka. Mana igira neza, Mana ishobora byose, ongera kureberera. Ingabo z'u Burundi zikomeje kwisuka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku bwinshi bikavugwa ko ishobora kuza gukomeza guhungabanya umutekano w'abaturage ba Kongo, cyane abo mu bwoko bw'abatutsi, by'umwihariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, n'abasirikare bakora ibikorwa biteye isoni birimo gufata abagore ku ngufu ndetse no kubica, by'umwihariko bakica abagabo babo. Ibi byose bikaba ari bimwe mu bintu bishobora kuza ko ingabo z'u Burundi zatumye amato yabo abahungu batangira kuyatangira mu Kivu muri Tanganyika, ndetse menshi bakayashyira ku butaka ku buryo bugaragarira buri wese. Isi yose iri kubireba n'amaso yayo, iri kureba ibisa nka filime bigendanye no kuba umutwe wa 23 nta kintu na kimwe ushaka gukora kugira ngo umuturage aze kugira uko yabura ubuzima. Bavandimwe bene data, banywanyi bacu, ahantu nizere ko turi kubwe 5 tujye gusobanura akantu ku kandi. Abarundi bakomeje kurasirwa bikomeye mu Kivu nyuma yuko barimo barakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo bazane by'umwihariko ibikoresho birimo imbunda zemereye mu kugaba ibitero bidasanzwe ku mutwe wa 23. Ibi nibyo byatumye abarundi benshi bongera guhura n'ikaga gakomeye cyane, ndetse ubu tuvugana bakomeje kuraswa mu buryo budasanzwe. Afurika y'Epfo ariko kandi
kandi yateranye amagambo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera amabuye y'agaciro ngo yategereje by'umwihariko ikabura nk'uko bikomeje kugenda bigaragariza. Nazo ni zimwe mu nkuru zikomeye n'ibidukurira turaza kuba twinjiramo, ariko kandi inzara iratemamara ku basirikare b'Abarundi. Ese byagenze bite nubwo bari kuza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko byamaze kugenda bigaragara neza ko ibintu byamaze kuba biba ibindi icyitwa inzara ikaba ikomeje kuvuza ubuhuha mu buryo navuga ko budasanzwe, ndetse iyi nkuru y'ibijyanye n'inzara ikaba bakomeje kuyifatanwa no kuraswa bikomeye n'igisirikare cyangwa bakubye gatatu n'amaduwo by'umwihariko mu bice by'umunara ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko bikomeje kugenda bigaragarira buri wese. Nyamuneka nshuti z'akadasohoka banyuranyi bacu, ndagira ngo tuze kugenda tugendana akantu ku kandi kuko nicyo cyatuzanye kuri izi mikoro. Ubu tuvugana nyemera nkubwire yuko mu bice byano muri Kivu y'Amajyepfo byaba